Bokajan Sports Association pen Assam Sports Association atum chepatir piponsi Bokajan mini stadium along Ingdeng thongke rapli All Assam Inter-District Sub-Junior Volleyball Tournament surihini ra inkwara hini kedamtang matijong ni phai inkwara trok pen ni thoma baha ke pathu pangcheng pontang lo Bokajan Sports Association amai phu Madhuria Dekial phukon ka chepahem phupon bangso ke pathu amai along dunmai phu Ranjit Bora pensi ka chetongtun aluhi atuma phan ke pachinia por enpon Bangso Ingdeng thongke rapli All Assam Inter-District Sub-Junior Volleyball Tournament surihini ra inkwara hini along aluhi sarpo man pen Karbi Anglong Autonomous Council EM Amor Singh Tiso Chetongdun Lapenan Parta Man Ping Pen Kacho Phapon Aluhi Karbi Anglong Autonomous Council Chairman Raju Tiso MLA Vidya Singh Ingdeng EM Billy Mohan Khaklari Karbi Anglong DC Kasa Chunbang Pankaj Teron Lapen Pinangan ke thekidingatum Chetongdun Bangso hot Karbi Anglong Autonomous Council Chairman Raju Tiso kaning jepon tengki ke pathu laki loke charli alongsi dun khrilo Athe e of April le mesen plote loke charli setami mesen poposi ning jepon The youth is the future of the nation. The youth local hose a deho bhobishyo. Gotike jokole aji ei protijogita অংশগ্রহণ কৰিবলৈ আহিছে তেখেতসকলে পঢ়িও আছে at the same time তেওঁলোকে অন্যান্য খেলবোৰতো তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণ কৰি আছে প্ৰতিযোগিতামূলক তো এই যিটো খেল আৰু শিক্ষা যিটো সময় এডুকেশ্যন পঢ়া শুনা কৰাৰ খেল শিকিবলৈ লৈছে এই দুটা বস্তু দেহৰ ভৱিষ্যতে গৌৰৱ কঢ়িয়াই লৈ আহিব Karbi Anglong ara phan ki pathu ahin somindar adang along an ki pali dunji aphan pura Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma lapen Ladakh Karbi Anglong Autonomous Council ke chari CEM Dr. Tuliram Ronghang kabor ipen a constituency tin along ta kuti kep an palisi Mesen Stadium semar ponlo pusi EM Amar Singh Tiso pen maelong ning jepon Hey amar Karbi Anglong Autonomous Council 26 constituency ase hey 26 constituency sports of international level of yoga government Dr. Himanta Biswa Sarma Chief Minister Dr. Amar CM Sir Dr. Tuliram Ronghang প্রত্যেক constituency 10 কোটি ke এই sports complex বনোৱা হৈছে আৰু বহুতখিনি Karbi Anglong ল'ৰা-ছোৱালীয়ে international level lore national level lore ami gold medal tothapi silver medal bronze medal ami bhutini loi ami All Assam angkang pen sub junior under 16 pinso la pen soarlo pangrum pet pen team trokep an chetongdun la pen la so ke pathu laki long phodim ansi pathik ponlo court number 1 along girls Mongolia versus Tamulpur court number 2 along boys Baksa versus Mongolia court number 3 along Boys Karbi Anglong versus Rodal, court number 4 along Boys North Lakhimpur versus Morigaon Lapen, court number 5 along Girls Morigaon versus Biswana Datumsi Kepathu Chengponlo. Laso Kepathu along MLA Vidya Singh Ingdeng Pensi Ingpu Ponlo. Lapen Kangpu Chengchiaprang Assamese Karbi Match Kosari Siam Garo Adivasi Bhojpuri Atum pen mithang pinding sumpot pen kikan peklang lapen anparta kungfu lapen karate demonstration tami peklang ponsi chengponlo Bokajan pen ananterang Karbi Anglong live